Okay. Hayi ngichawe ngakadlamini mina Sibongo. Ngingcoach wenzethe ke ma juniors. Lo ayumdlalo no sidlalile kudlala but asikaphumeleli njengoba ebholeni wetinyawo kanjalo kunale win ne lose. But ke imvo lesibulala kwazethu lenyalo. Sibo coach ngicabanga ukuthi suke sithathe le development siyende ngathi siya compete kanti kahle akusiko ngaloko kungekuthi si develop badlali sifiso sami nje ukuthi siqhubeke ngakhe badlala sakhe badlali ba provide kulamanye ama clubs yakubonakala umsebenzi ngoba kulesikhathi sanyalo nje siyabona benqumbi bafana nje sebabhizi ngetsakamiva into letingeke sijabulise nekuganga bo isikhathi esiningi sabo nje ngajabula mina labami badlali noma nalabanye bo coach baqhubeke nabo bacabanga ngiyeke ngihlale nje nebami batshela ukuthi nami ngingcoach but ngimncane but ngiyabona imvo letendekalako la even sithine sibancane sesibhizi ngetsakamiva kunana imvo kuthiwa inombolo sesibhizi sinake imvo inombolo imvo engasithe ngalutho sami isikhathi mina ezingisakhula bengisichithe ebholeni sukela ngimncane nanyalo ngisesemncane vele ngidlala nje kusina team but ke vele ngimncane yabo soqalile ningenele ama class ayo coaching sengiqalile ngiregistile nje ungena ama class e coaching sikile saya eclassini ngicansi 4 weeks back in but ke angicansa taqhubeka ngiside ngoba ngasinye isikhathi akuthingeke ukuthi bamfana ubafake knowledge longayadi kwawena yabo kungcono ukuthi ukhulume nemvulo yadiko nawe labakufundise yona yabo coach kusatha labanye bo coach even labangangawo ukuthi bangenele ama class kuze batonda kangcono emaqenjini abo basakhulisa bona abantwana kunengi ukhutsala ongakhutsata ngabo coach ngeke ungicoach ucoach bamfana lesikhathi sanyanje sinabo coach labavele bathona ungicoach usuke lapha esitolo utela groundini emva lokho lapho sekunemvu losoyikhuluma kabi labamfana emvule engakhi yabo emaklasi nje mina ngafunza nje imvo letinengi ngafunza ukuthi umdlali umakhanjani training yakhona iba kanjani ngafunza nje ukuthi umdlali omncane longanga ama under 13 umdlalo omncane lo njengalo akakhediswa nje amfundisa ikheda ngoba inhloko yakhona isosemandi yabo lo mleyo ngagcina limala kunengi nje ngiyakhutsata ukuthi labanye bo coach lasese babancane abachubeke baye emaklasini.